Kalami ke jing persya ya ke jing temu ke tenat sport ke sorkar jela ban penprano ya ke tirot sing sim indoor stadium ka badan halasumya ban te bujilipat da ke tirot sing bawan ki dkhot nongket kam ke Meghalaya Badminton Association bat East Castle District Badminton Association kila ong ba kani ke de ke jingle lendet ke sorkar jela klem dai mir jimit chua ban khot tender ban te ya kata ke tirot sing bawan urivren ke soibor pertu extip member ke East Castle District Badminton Association ulong ba kani ke jaka ke de ke balong pedeng nak benta ki khna ilaka bat kami hab bante ye ki kenja office Tikani ke jing lang kelong ban penpau ya ke jing persyak ke jongi ya ke jing temu jong ke sorkar bakamut ban penprano ya ke jing ilakai barkat kum ke jing tip bangi yo ka pau hagani ke tender ke ba la penbena paj ba da ke State Sports Council ha ke arfu itrik December arjan arfu wei ba kin penprano ya ke stadium hang ni bat bakin tei thamai ya ka nagabenta ban pelong office kamdei shu nagabenta ki jingile kai kum ka badminton bat ka table tennis ti bat ya kini ngitip pajba baro mentala degi photeli ki snam ngitip ya kini kum utirot sing indoor stadium ka badan hang ni lachumia tekat kum kini ka tender pade kin penkelano ya ka syaka tirot sing bahaban agaba kin pelong tang ya ki office trekam tikani kala penlingo bat kala penkendit yangi tikumta haga jingilang mene ke janmit ngi layadon lang hang ni krui ki nongile akai kamtam ki khna ki balong kalawe jong ke badminton haga jela ke jongi bat ngila penpau ya ke jing sngo persya ke jongi bat lingba jong pi ki media ru ngi kentui ke sorkar ba kan sobha ban perkhat biang banum penpra lani banum penkala ya kini ke jaka syaga jaka banlong tang ko office trikam ndai ban penne ya kini ke jaka kumba kalong ndai ke bakham kong san kalong ba ban tei pen bhapat ya kini ke jaka nagabenta kini ki artli ki jingile akai ke badminton bat ka table tennis kadau kalong kini menta haslong hi ke jaka pedeng ke bagi kena ki warna keleng ki jaka bagi la bani lekai gadai hang ni la chumia but shulong hagini ki arsnem bagadon gani ke jingpang klam covid khat khandai PUE ba kani ke jaka mdon kena ki bawani lekai na marba msha ki banwani lekai na gadau jingkoi ke jingkhia hindrei swai kata ki kena ki beli school All Saints beli school St Anthony's ki beli school Limekra Presbyterian ki beli school St Mary's ki beli school St Margaret nang ta bat nakeleng ki dong ki snong ki awan lut hang ni namar ba ki don ki academy ki bahikai ki kumno banile badminton nang ta ki don ru ki coach nagabenta ke table tennis bat man laga janmit man laga step pini hang ni ba ki kilan met ki pentibit jeladi ba kin long ki nong yele kai sports hakini ki atli ki discipline ki ban mi khmat ya ke jela hoi ke jela ke jongi kampat da pau ha ke jingile sports nrei ngani thu epi nagni ke jaka ki lami shibun ki player ki batbit ha ke banile ke badminton bat ya ka table tennis tikani ke jaka ke long tang makahi ke jaka pedeng ke basuk ya ki khna bakin wan ban syahikai banile badminton bat banile table tennis bat bakin practice man lagasngi telada ke sorkar bade ke temu ban penprano ikani menta ke jingkli kami shanu gini ki khna kinle balada ke temu ban penprano ke longgumba ke iben ya kini ki khna ki samla ki ba angnut ban long ki nongile kai ha ke badminton bat ha ke table tennis hoi kila manong ba em ka don ke thika indoor stadium bade ke we ki indoor hall ke badan ha polo ke badan ha senda jong ka JN Sports Complex ndrei katu kumbangi tip baro adu menta kasukhang be ngim tip na kai gadau but nadu ka snem arajar khat khandai lele nadu balong ka general election ha Green India baro ko we la sim ya ka bala penon kam ya ka de election commission but adu menta ka khangtala ngimla ban le ile kai ha ke jaka balada ki ong ban ai tang ha ke jakaru ngitip hi ba ke jaka ka sarkaru ka penon kam ya ke jaka na ka ki kam ki bapher ndai tang na ka sports ka election commission kan don kam
but cisin bakal sim ke election commission deki benain kang nang ta dalam mi ke jing kelumar ke law and order hakni ke nongba ke jongi kinwan sa ki paramilitary force kum ki CRP but kiwei ti kata ke separate issue hindrai kata bade ka kata ya ke jing syai kai lani ke jing ile kai jongki kena ki jongi hoi nginum im sa tang hagani ke Shillong ke bagalong menta ngi community ba ke New Shillong kan sa im hagi snem gi banwan bat ngi nagaliang jongi le ki ba e jaga sports ngi community ba ngi new iru bala sedang ban sna jaga state of the art stadium ke badan sa New Shillong dei kata lalu kan ja bakat bangin ki nang ni satai kandang simporingi kum namar kata kadau ngi da dawajur bagi da kerpajur ke sarkar ban penek swai kani kum bagalong namar kaniru kalabiang narong sedong yamentahi bangin practice bangin yelekai bat kani ke stadium bagani ke stadium kaderu ke ba lapelong ye ki tournament gi bahe ke state badminton tournament ga Shillong ni ke North East badminton tournament ka long ni nakaliang ke table tennis ru sibun ki tournament kinas kala long hang ni kum ka soft game ka barang sulong ru kani ke we ni ki jaga ke ba ka lapenon kam ni ka na banta ke training ye ki badminton players ti bat kani ke jaga ru kam de ke barang su mi dang menin kalau adon hang ni nadu swa ba ke jela me khalia kan yo ela ke jong ke jela mo kata ke NSCA stadium ke bangiong ke dei nadu ke por asam ti kaladei ke slam ke ban hikai yaki kena banile yaki sports kum ke badminton bat ke table tennis mental apalat san posnem ti kumta halor ke ni ke nongrim ni pelong mene ke jingelang ban pawi ke jing persya bat ban kentu na ke sarkar bakan perkhat thmai bat ke jing dowa ke jongi ru kalong ban pin bha ya ke ni naga banta kini ki artali ki sports discipline ban practice bat ban hikai ki kena ke ni kala biang pala ke ni ke jaka ka biang nadong sedong nadu ke jinglong pedeng ke jongka nadu ke area ke jongka ke sulong satang bangin pin bha kendiat kan soi ban pen thmai ka gi don gi jaka gi bakala jot mo kala khamrim ti nang ta ban sna bhai gi dressing room bat kum ta ter ti ngamtip kendit kensan bade kami kini ke tender bat sakawai ru ke ba nakaliang kini ke association gi beper ke Mekhlea State Badminton Association ke East Khasis District Badminton Association ki penpawi ke jing persya ru ke longba lasule lendet yangi pi namar hadu menta ya ke management ya ke jing penyat ya ke ni ke stadium hang ni lale daga joint committee jong ke badminton association ba ke table tennis association kini ki artli ki sports body ki ba he aga jela kim tip aa ba kadan kum ke ni ke jing thmu ban pen kelai ke ni ke jakai lekai saka jaka tang kum ke jaka trekam office jong ki tanat sarkar ki ba pher te na kata kadau lingba jong phi ki media ki porlok aga media ngikwa ban nyethu paj ba menta ba kadon ke bokum ke ni ke jing thmu ka ban kta ya ke jingile sport ha ke jela bro ko we laladan gunu ke dak ke bangi yu i ya ke jing tron jong ke sports ha ke jela ke jungi ke ni ke de ke we ba ngimtip ki khna jungi sanu menta kin lej ban ni le kai lada ke sarkar ke ya sakmat ya ni ke jing thmu ke jong ka ban penpran oi ke ni ban tei da ka office trekam ke administrative unit jong ki department ki ba pher